Venčanje, slavlje, treba da se krene po mladu, kad puca dugme na mladoženje i tu se javljaš ti, heroj koji zna da sašije dugme. Možda je kum broj 1 tu, ali zna se ko je heroj dana. Part 7 od 30 stvari koje smo naučili u 30 godina, objašnjenih u 30 sekundi. Kako zaštiti dugme? Uzmi košulju i dugme ako imaš original, igla i konac idealno u istoj boji, odmari konac, ubaci iglu i napravi čvor. Nađi mesto, pravi ubod, stavi čačkalicu, drži i ide oko nje. Šik kroz rupice, izbaci čačkalicu, zategni, napravi čvor, preseci, vola. Ili nemoj čekati da ti neko pegla košulju, ispeglaj sam. Kragne, ramena, leđa, manžetne, rukavi, jedan pa drugi, prednji delovi i gotovo. Uvijek ovakve stvari treba znati, ali poenta je biti samostalan i ne zavisiti ni od koga. Bilo da je dugme i košulja ili odlazak po namirnici i podizanje osigurača. Završi sam šta god daje, ništa nije teško naučiti, samo smo navikli da neko radi umjesto nas. Ako si danas naučio kako zaštiti dugme, zaprati, jer šivenje dugmeta nije bilo u mom planu za 2026. godinu.